The Isaac Ojampo, but you have the great temple and bring one man come on here too much G8, too much G8, more too much. Namenso, may I'm more fire. Poor Mema Obibia, Aquaba, the Batuma G8, and then Sumunia Bam, so for Mexico, and I'm the trending news ever best more. Nancy in Temia, Wagana, and Abesi say, a year big air cost a year of Pambo, any revenue also been Pana, Naga, so a count just a chinching, not a no. That in China and no ama revelations be about the PM revelations na tornado then is some about 2 gases a year or pambo a year near that petra will throw at a year revenue subenta and nana grada no can plain say kwa won kwa sorry ni na sorry I will join in a year so for we na e kan wo a dinya or boy ya krati tru ne a year or pambo din na ninse munimu oposo ka say dey ti awon dey ti abosom na wosom abosom ne kra ba kudin edi pana a je say enye wo mu anka wonti ase ana say enye wo anka no wu afi atiatefo asase so na nukra ne ku amanfo mo kira ma je say there be na advantage otimi kata sanetiefo nsema ye na tornado kan nchiremu wom e na video so kan ye kwhwembra. Onipa ben osiodo nyankopon na otaini nia oye otrofo Onipa ben osiodo nyankopon na otaini nia oye otrofo na edien na ekokokoko yi ewo Prophet Opambo and in Nana Grada enten. Now, money maybe the main CSA crowd is a Prophet Opambo. Opambo, wow, so ye minipa. We are suffer. Nyamia fro. Ebade se na Opambo ni naka comfort in samano. Nana Grada ona mo Opambo. Nana Grada no bia ya we say. Ono de oye konfo wa magana nya ya we se oye konfo wade atum onka so esofo enti nanka opambo nanka na agrada ewo TV so one ne nkofo edidi watem te sese ne awo ka no na wo so ya nyame nipa a Jehovah Jesus afrewo no nanka se otumi frɛ no se o me ba me nua adan na odidi matem. But emu no opambo wakofa panelist for ena oni omo betra o TV station ho ena mo yijana na agrada oh opambo if I was a respect o pa but sadly we are why there one me lose respect amount mukra mo kan ho na ma Kristo so mo nyad me de no mukra mo kan ho opambo o kan ho ti na mito na do me pu Jesus no. Because na grada dey we yin any place on your comfort. Na wo na wo say wo ye kan say nyame ni pai. E na wotumi bet na TV so e diri patem e na aboa e na kwasia e na hufi e na agrada ahya wonyi. Oh come on. Mo ma Kristo so mo nyefe. Na nka minimi na nka umpo e na wo ye Kristo nyi no ana wo ye sofo no. Ube dada na agrada na o defe no na o dada no chese o twi na ba Yesu mu sa na nke se oye but emu no opambo wakofa panelist ababa tira o TV station ho ene ndie we to a na we ato opambo dia be baba wa sorry dem pa besu Jesus die na kam be ko na agrada ho e wo so otum akodi sika gari not them etiefu amu hwe video ye ko so a Amama to mensa afre papa bako so mbeka ya honi enchense mu eye papa evangelist Emmanuel AJ awoda asafo redemption blood outreach papa yema wakwaba mejo so meni aba na me ba so bibia boko ye ya mi adu na wonsu e ya retreat am nyango pasi yeso yemo ye pa de radiasi na evangelist o hwe sisi anya nyoma eko na asofo to members and I say on my mu anati memu force in TGA ni sa video here course so ya wa dwen che won anything
Yele kama mechia wachifo ene wahefo chia ubibia onyankopon enchiro mu e pese enka bibisi ya quickly ansana yaba asem no so according to Job chapter 1 Job chapter 2 verse number 3 was say na Erade ka kire Satan say wadwene mako a Hiob ho nso na obiara eniwa a wote se wono e wa asase no so oberema wudi mu ade eye mu emudi sofu djuma anase wo sofu ye kaso mu ye sofu a menu aba na kire se opose no e wo soro kese pa na osofu e wo se wa no kula nimdie entu kan first Timothy chapter 3 na wo se osofu de e wo se okura nimdie wuli obi a woni mu fi nso hwe woni ma hoye wuli obi a wodwo wonye pupo na wa hunu fi nso hwe abede no ahwedam ya safo enti meni abase obisam sa asem ya asofu djuma no sesi ya no da bi aduru enti members na egu yase no ye tu bi nsinti dia da said ye abranje eken ebi anu okọ asori but because of us sofu bi nsem ene ne ni ye enti amene onko asori bi in fact we hear video no me were hoy na emame me dwene hye nti osofu pani pa a wetimi aye nyame adwuma edi bostu ho over 25 years over 30 years na wetimi bie wano kasase ya mini aba in fact anotin eti Bible said na ebra wodwen Job hu bone no ne yire mpo e ka chense ade na wonno mi awurade na wum eti ne yire no kwa beye osopeni a wo so be ma na ide ahwe but be ma na anye de wa bie na no okoso kura ni mudim eti ka sofo bibi sa ba ye no ese woyi nyame difo na wonim se Kristo ba ye no the same thing and ofem ya kinjinu ya borono ya tintesugu nso ye nime bia ebe manka obebie na no akasa ni akasa o we na wo so yi nyame ba ene wonye nyame ba wa mie na no wanka asem bia Job nso amie na no anka asem bia wo se Awurade na de maame na ono an wasan yache minia enti me ti sansem bi sa na ema me wura ko pa evangelist for the modiani kanewu raw gospel sana modema na in any way no osofuo a wono wo congregation nyame afre no eye bibiana obi bekanwa eye se wo kan biana se dani obi abeye ananye bekoso around you o surrounding eye se utimi eba beyi ano na chese cursing cramp na eye se wo curse a no wa curse because utimi say ye nia ekoso like ne ye adapetra curses ni na ni nemu etwa ehu twasa sa osofo what retaliate wo bibia ho ana ana bi ka se osofo de wa no kura ni o kasa bia no e wo se emote do obetimi akotu se odifo bi a eye Elijah ne efe no akokuretipa o kese nkwala bi anase o frɛ sisiri ma ne be fa nkwala no o react to problem na na ede ene ne nkwala no ye but ejina bibi sunti na ma o ye dai o de ye sa ebi a mimi mbere mu sofo no bebiri but no wasem bi a meka e de yesiso ho be hia pa because on say ebi a omo de edinu enti akoso continuously jama like afono but afono wa bini aba e wo so hunu say oyo okandifo bia no inipa ehwe dia wo beka bia no ene dom ne nso ye de efa enti sa kasa e hunti kura wo sha asese wo ka no wa sori ma no omunim say me te say wo say obi kura attack mu a na obeka bia no mo nso mo ye de mo nka bi nkire no no correct enti asori ma no wo titi wo ana wo yen wo wo trom kwampa ana wo se wo ye lidi o nyina do mo akọ Kristo ahemye no wo se bi onipa nam ni nipa bia so eni kasa wo kae no onam so bebu naten se bi ni numa ye de etie in fact wanya de na wo hwe senia osi ka odi ni nsorimba anka nsorimba yi o mo motete ye papa nya misro blessed is the peacemaker for they shall inherit the earth na ni ne wo ka chom se wuti se obi kan kebiya na ye na che se so aso ben na wonya ewo eye nsorimba ne so so de ebenya bebere wo so
yentie bibi ewo Ezekiel chapter number 13 verse 1 was na Awurade asem eba me nchen se onipa ba hye nkom ti a Israel adifo a wo hye enkom no enkom na ka kire won se ka kire won a wo firi won ara won tiri mu hye nkom no se muntie Awurade asem se Awurade Nyankopɔn sie ni wonue adifo nkwasiafo so adifo de nkwasiafo enti ye we adifo nkwasiafo a o mo hye nkwasiankom kan nkwasiasem because uyi nyame difo na uyi nyame nipa e wo se o ma wadwen ni e muda uyi onyansafo nka in fact nka said ye obi ebe kan wasem that is said we nipa ni si be ye o ka wo kwan bia ka be si fa kaso afa so adanda no na nka wo de ayre wo de kan asem ba said wo bie wa no ba ya no kire se uyi difo kwasia na me pese usi suma mi se kwan ben so ne bi nan so e wo no ni church member ti se nya inya wo eye na Tonaldo a wo no di aba betu dwan obi a wo nim dia na adwene mu abie no obi hu se na me sofo kra na kasa se ene na sofo be na me hye na se enti ebe ma sori ma na sebi wo mu nyansa wo mu tene na se na ko mi inspect se sofo ntimi nkasasa ye sofo de nka wo ntimi nkasasa do wo be kasa ba kan sim bi etise de nka won ka ho ebe ma wo nyansafo a be firi ni nase no mu se wi onye sofo wo se metena nase yo eye na Tonaldo kra ne ko fa sa ensem we nyina revelations we nyina bias enam eye ye pape Ebenezer nensem ada pecha otroma eye na grada any revenue wusu bempa na atuni sintidwa wakasa wono ontuni nensi asori fie da sa asem na wakano se wontuni nensi eye nyame fie da nam eye asofo yi bi de ye ya omoye na emri bi etwe motimi kofa eye Bible Quran je so fa eye Holy Bible de kwa share ye toilet mu na ono aye na koma de de tu sa na mo no na ewu hia se otimi ma ye to ne sa sintidua to that extent as they say just bosom na wo besom me da si binia ba on se ye nipa anya wo wiase bara dia wo se wo ti asense na wo kona sori ana question meeting ye na wo kona sori ensem nim na osin na wo kwa so na ne ma ni jaya sori ni stance ensem especially cry eye wo pambo prophet of pambo. Okay, enti no crack on the man who would just sorry up to now and say they are both no also best I'll go be crying when a casting. Okay, idea was what you are saying say so free na ye bone another sofo enye bone enti won timi nyina sofo baako asem o kan ye nyina ye condemn no asem o kan ye no aso sofo ensese sansem we pie firi wani mu eba enti sa wo so be gyina sa sofo no o kan sa ye no a wo go di na sem etimi de chirokonkon kakrakai etam di kowura toilet mu a in fact wo bu nyame anim tia na nyame so mfa ho nche woda ya correction bi wa ya chirokonkon ni de ono a in person no de ahyem kra de da ansana wa condemn ne kra ansana case we kra sa ba ono de ne nchire mu ba de enti a wono kra wonji eye nyame so mu ndibiem onji asofo bie ndibiem enti sa we ni de wotu sa na mo de kra de da okay enti so nse ensem bi se no se waye na dwene se ya ka ho asem enti obesa kira de waye twam kra no ebi ayi busu aye ka nyame asem ano no uti nyame asem obetimi afa de esi we nku akora no ebe put no off ebe ma je se onyi ni kra biim because se so futimi bi na no ka se na wasekankan na wasinsuo na oba fun oba tantan enti ebe putu se nipa ne off enya de a obetimi aka se magi nyame adi kora bi because so fo a ogina mo se epitome of Christ part mi kasa se dia that means any woni nyame nipa enti ma me mani nyi se mekwa asore ana se me de me ho be ma awurade because enti wo ba no onyame anka sanche se ye wo kwa boka no se uja so won se di sitie enti nyame anka mi bi ankyere no wanti ni bia se ensem a wo kwa bokan me bagya na ebe se nyame aduma ebe bu nyame ofi Kristo no yi di n'echi no maame
enima ye de ye no ankasa o wasanse mia so na kwabana ne de pia wo ne mfe wanka aji wamie na no wanye dide oyedin kwabana ne ada sori ama ne num nteso wontwi ne sekora oduru ne njen ko man mu na taadi hwe Yesu anim no pai tugu nanim ene no ane te otitu Yesu ankasa ebi se wode ahomfin eni tu ahomfin betimi etu ahomfin enti enima bi se no kese osofo otime tenase bompa ye doctor no bi se wura se ewrade de me ko kan eye at least na me kura nka wo ye nipa na betina studio you space to ho chance se me be kasa in fact odwene wa video wa se de tie wa kasa wo kan wo wie ye no na dwene no abu ni se evangelist yeshe eye yenko tornado de ene na tornado se di ono osun bosom na nyamesom de wagya to baby okay na bosom nso na usum bosom yi bosom no owe bibi papa bi de ma say this decision we make say see ade ono bosom line no na mo no bosom no o bibi papa bi de ma eye na tornado ana o se ye ka obo ha wonte ase na kakane no enkomo shewure enkomo mafi enkomo hu ofi komo nta de shemu nye bare ne okonfo e wo studio o TV station o edan a wa pake na boso e de egum o dress collect one o kitaka e bede no nso e konfo e bede no nso o so boso so mo se decision enti ebinu asombosom a enwie wo miye mi akasa kuro ba kwa bifirim a ye fro wi so e wo eastern region. I'm telling you say okonfo bi sore ya ye friend nanapo wa bene mami otimi hwedua no ato agen yasin na emoja firimu ba but ebra wo bewu ade a abosom ne ka che ne say man be bia enware obafan wosum bosum ni du ba bia abosomfo no say obetimi asakira na dwen e de ne krama onyankopon wonim kon yo mfa so omofo so de ba be ma ne ko ware obafan ba e de tu ni sinjiria ana mo de ko abosomfi e ho no kokon ni trinyin ba ko tisa bia omu yi ni nyina afiri ni tiso e ma wo guda abosomfi enti se bosom e won kwa wo de be ma nipa e ka papa no be ankowie ni sa abrem enti metimi aka kira branch an se omre ewurade nchen osesa na de onya ide asofo bi ye ne asofo bi ni ye asofo papa wo ho ade ke ewurade asem kenyame adwene chiri nyame akwan a enipa faso a obetimi enya nkon e de ama ne kra da bia na evangelist bom da bia na sofo we kasa da bia na sofo we kasa e di enti ne ye kasa se nipa benya nkwaje e de ama won kra because yewu achi no atemu bi ye den e wo kan wi a e ye nipa se e camouflage e ya agoro bi ne yedi enti bosom somo no e ye nkwase asem emfaso bi ye ne so e bre bi beba e be feli no bi hwe video bi o YouTube o cut man a wakodru Benin ya okoye champion kakra ene efeli no ono ankasa ba be a obedi o kan enu asem nti meka kire abrante nse abosonsom emwa no ombe feli ebre bi beba ombe feli no na ne kra no ebe ya ma o mane nka se mehu yanka ko mehu yanka ko vano chi wanye no adu yo yenhwe sene ye papa opambo professor pambo ye nimu no se onye ministry ache na eye ne kase mu asayiye onu insult ti mu se he emu degree pa no me pese etiefo ni bi nsama mo dia ba so pese wo se in adapecha no eye calling ka calling no bi ana because omu je wa one month ya se obi ti mi twa da pa polishing dress ni ma da pa ni ti mi sapa no go mo bi ehu ache se attract no ma opese wo chese sansem na wate no nda nje se be fi wo sofo nimpo enu aba na omu susu se da bi ni se nyanyoma si koyi ayese sometime ago mpa ye wo sofo biblical apia
One also be cast at a pe channel, one also will move a year at the match dear. Now, no, I do so person on Cassia. See, I went to a PM of the office of moons at a pe channel Casano and also a calling. Yen should be First Timothy chapter number 5, verse 24. Was it a nipper binum bonny, a dead piffy? A nipper binum, a bonny, a dead piffy. I was say, at the one call a timbu. Now a binum dear, and so it won't etchy. On the Bible said, Nasa obiji Christo dear, wabay a body of fro, and your mother then deny day. And now we are saying, no, I know, yes, said dear bra. Oba Christo munu sa sunsun na ede ano ya aba e se break because baba binya nyame de eho enti se won so fo timi ka se atemdidie ana no ya na mpuotwa eno se ya adoma chede ya nyame de maame a meka kire ni pray enye nyame so no so enye nyame na afere e wo no ankasa na dwene ene wo no na afere no enti nyame so munu empuotwa ni enti okinkan Galatians chapter 5 verse number 19 na wo se Monam nyuma ni nyina ye dey ede di pefi ebi di amuhwi abosonsom adutuo kunsum empapa mu anytime anwoya akayo saa ne ma we no eye monam nyuma enti so nipa bitimi ka ne ho ekomu a na kire so odaso wo ewi ase na onya magi Kristo ni because obi bagi Kristo dia na no so be bie di atemo no ebe ye din because wonyame honhom na edi wodwo edi da ho papaye ayemuye edi ban etinimu eyisi eyaba eni yadua wonu enti emma kasa bi e wonte embie mfiri nanum ono bo ya asorebo na nye wo sofo a wanu kura nim de ena wo kase se mi di atem na eno kura ye gift ye nyame de ho why ne de ma wonyame de gift ama se di atem eni se ne nka Kristo ko aye no enka Peter no ne Paul no ene komode ma pa na nka be nyame aduma but so omode a homeka ene ye nyame aduma a empotwa ne de eni ti sofo de ense so obi na no e ka semu a e wonte because edom nyina ye de e hwew nipa nyina eni hwew ebribia wo sofo bi kasa ya ne ye hwese obeka sem bi a eye negative ni ye gina so ense bebrebe a waka nyina no ye ense da mfa ya bi ne de enkoso but ebi a wakase oba hwe de wi a obody tie ene de wi a wani dua tie na ho akono ba eno be topic because ancestors of here e kasa so say this is enti osofo de e brebi a wo betina sese wo kasa bia e se wo ma nyame ho ene lili ye nkasa keke na se nya wo sika nyame ho me pese wo kirekire mu eye aba eye se wo sofo a nyame afrewo onyame anamusini aba eye se wo so metese wo bi so ba mpese wo dwe mu na eye tiefo enya ntiase duo okay so the end first Timothy chapter 3 no wo se no kwasem ni so obi pe ohwefo adwuma a wa paw adwuma pa a bishop like office what you say bishop office adwuma nyame adwuma no so obi power ana ye frɛ obi ba mu a wa fa adwuma papa na ne esem no so wo se enso de ese ohwefo no ene se yenya ne ho asem bi enka edi de so futi mi begina ho edi atemu si kan nsem bi se ya yenya ho asem aka na yenya nkan se no die yento aso e wo se wonya ne ho asem bi nka oyere baako ekuno na ni so eda ho na twini mu etie woye ne ho wese ope ahohoye odimu nkyerɛkyerɛ when office of a bishop as osofo anyame afrew saa ne ma wi e wo se yenya bi e wo ho enye se yenya ni nyina ye de e wo ho ntu ye set nti na obo so bi hu osofo a na wa ye de wa respect no atwa de kurse because woni se sofo no onim de ade na semba yemfa nkoma obi a oyesomika anase obi a oyi bola ana obi a otenkwanchen na yamfa nkoma wo hene a ye de koma osofo because sankrofo mienu ya clarify om say omo adwene mu ye den edo nti ansa no nyame betu so say nipa no na adwene mu ye den
edo enti na nyame chusu ansa ne be fa obi edi na si hene no na sa nipa no onim de na ni su da ho na dwene mu te onim kasa ansa ne ayere ya chusu ene ye na ye wo hene enti wo se onye nsadua onye nsa wonye pupo na che so onye obi e ni etin wo se na wodwo wonye atutupe ena wonye sika adibere odi ono ara ne fie so yie ema ne mma ehye nase na nimu odru nyina mu na tire se mi huwa na me yema ede ahye nti na bo se obi hu osofo a na respect wo obuwu odi ani die ede ema no because obuni se onyame de ensi anem Eti nyame se na mu pa na so mo ni ya o ye nyina no krampo no e ma sa yi ni die ye se ye afofo de ma wo no wo mo nsampo enkasa ai say because of ye ne ye on asofo bi ne ye a omo ye because nyame frɛ wa frɛ wo na aye se nyame asem e na wo ntimi mfa nya adwuma ana se self control e na wo mo ni bi say ye kasa ana efi on say ye kasa obusika so onipa bia o say money is the root of all evil say oye nyame difo ana oye nyame akoa na wodi sika si wani so a o kasa wonso nyame adwene wonka say the evangelist mo say ye gina kwa ho a ye ni abere ye ya ye mpesi kasa mu say na wo kasa no pa kire say ni na sika na ebi wa I'm telling you mami mini sika ya misi ye aminya bia obi obesere bia na me de ama no ye me no kasa ekura me na esi kwan so a me koya adoye ewo kwawu besira sika wo ena bia gada nyema ne ntade ne mpaboa ne nyema na bia koyi kuruse ma chen free wo hu me so abeka se me sika but me sika I'm telling you ema me nya ahomaso but wo de ebia ma me nya sika sisi a na bia nyame ankoso ankura me mu a bo se na fe me be de me benya ntaban cause mu si menyeska me kasa chiro pani bia me kasa sa because say me nya sika no me na wo kasa se da form boko asa wo bi revelation bi so idea me kasa na cho because bible mu kra so yeah e ko ba so be ye ken na che say nyoma sesa sa so nti obeya homa so wa mbre ne ho ase but ebera na wo menya ahini no no da form oye boko nti die ma osofu unusu control obi kan wo beka wonim se mesi dan matoka me wo asorema bebregu me na ase me wo asofo a me hwe me wo nkrofo bia me hwe chese umu ni se me wo sikasi da account mu nti obi kasa me ntena se mane nkasa ntia because ebi kura me wo niam ani adwapade de ene se ko ba ne sana chese we nyame esi that is it enti wo be kasa wadwene no umfa nsi nyame so ema wadwene ko nyame se dia mi bekin onyame pe ana wo mpe enti wo so obi wa no na kasa bum wani be ba ho so no maka de so e betu aso no ye nyam bi adjoin ni ma me enkan comment okay Augustina answer say hi Mercy Cow, you are doing a great job. God bless you. Expose GH or say Opambo is a disgrace to Christianity. And I don't call Ophelia or say Opambo. And I expose GH Asaba be must so now gay Tonaldo is advising Opambo. I say say or suffer Onyamiana Musini Tonaldo wono eya bosom senior no we decline home. No say just a baby or movie and I shower and review of better year interview be as or say or no I shower and Cassandra or near years and buy no cars or no I shower can be no I dear to me so you're the boy in your one no Bible condition collecting what say Obi say anyone wants say or no and our advice here yeah papa prophet or pambo I said me do on say and when for crab will be say or so tough for one. Abo bia ye de e fa de so. So say the city. No correct. Wan fa ne ho ama. Enka sa brante no entimi nya opportunity. Enkogina nenim. Anase enkotena baabi. Enka sa asem. Wo de ne ho abenti
and I'm will be a come on. So what must say? Because a idea will boo the one. So what Job the eye can gana or say, O Kosu Kurani would you? Where me now, Aunt Remrade was it a radin at the man, and my shooting in a Didiana crack kind, they said, O Sukra would you? Oh, no, me would I did a woman. And to a man, a year kind, Aunt Tunis in Jidia. It is a what be ye can't want some, ye do home concern. I didn't know from God Bible. Now, Mom Pie, now sit over that. Now, near what I didn't tell them. No, it be say what I say, already. The AC many them found never in shell. But when you so control and we use in the human mind, one my spirit in the way, and when one casa started say, Okasa. Into Casa Walker saying now, and then Yammy home. Do you know I said, and now, Yammy Mamma Quine, Yammy Mamma Quine. Yami Mamma Quine said, what I said, and make a scene of Bamao. What did not make a scene and a mouth? And you say, what be a quiet wa? Satan beating your problem. I'm telling you, because Job be the and young coupon is all the way. Timmy about and young coupon is so you. Name Satan, the moon said, Job, when young coupon didn't want dance here. Say what thing, Udimu. When you be a bearman as I said, also, will be in our chain. And I said to him, said, as someone when young coupon air candia for you, it is a lie. Metry Nagadi. It is Satan, it could be sa when young coupon. Job was it, young coupon. A better not almost see on bonfire. Not Job created him the apostle, I was spiritual. Spiritual communication between Satan and God. I will discuss about Job. Not say a Job him. Not a apostle. No, when him the apostle. And the better a tone. What not killing in essence, she said, when young coupon the beer or day, or some because on some bosom. Or need to me be any echo young coupon to him. It is a problem near bar. Why the bar so? Any young coupon at the bar. It is in young coupon at the side and about me so dear. And yet, no cost why they edge never moody. Since when you made a man and one watching. It is a problem near Basia, and says, I will not go to them. Will be so rabbit because we are suffer. Now, I may can't say we actually master myself. Will be so they are not any problem about. Now, suffer. What's what young mother? What bompire? And you may why a fasting? I'm not why a fasting. What did a more bompire the man? Suffer problem bar when walk catch them. Don't say this is suffer your problem. Say you would I don't know back now. What do you mean for the problem in control one thing? Emma, if the infant said, one in the event and talk about. Cancel. I will be so in the about and what cancel on my warrior. I saw. What would you? Why now walk upon a money? What you say? Enti onyankopon na woni bedi nkomo na nyedi kan wo bebi sase wurade eye de na saa de wi aba me no ba yin tem ye ti fefefe yenko e de ni twa ya aba sesi ya sha sesi ya nyoma esi kofa ne de eno ano ya yedi ya na wo hwe wo osofo a chese nyame yiwa esi wo no watu eye nana tornado sintidua wo hwe tornado sesi elevu awadu ni abosomo a why na din so obesomo in any way the tornado na din betumi asesa e wo kwan bi so akase e wo ko back ni nsem ono waka anamu o watu obetumi a retract ni na abesaka e wo emra wote asi me do encourage you. I'm telling you enka Kristo obi sa no timi sakra mani yi me ka semba Kristo won senka enipa wo hwehwe no enka nensa kan ka waba onipa bi ti say onyame fa no a public ni nyina anim no wasa ko fa amanfo nim no waburuchire amanfo nim say we dey say no tie Paul e kan asem bi na ono Paul o identify ho o say kane no ana me so no say na meye enima we na meye na me so bi tie nyame nkrofo na me di nyame nkrofo atem na me kum nyame nkrofo afa die mabeti onyankopon na yede edi na fe na mahunu se ono ne onyankopon enti ono no ne pass no obo kire Timothy se na me se but ebra mbeti onyankopon ni e na mahunu se onyankopon yede e wo baby so a wo beda na Paul no ebi e na branch yi
onye nyame di wo so abosom but ebi e nanka wo tie nchire bi eye Kristo nchire yi a ekoso sofu bi chire kakra ebi kura nya kura na wotimi tie wo radio so wo de kam ani ade enti kanemu anke bi obetimi ade asesa anase nyame de nsa beka no amonya platform asa di Yesu nwa dance but because of the ekoso ebi put me off more yes sir na 8 years omo na so ye atheism omo nyi nyame ni omo mfa nyame nya hwe mkasetia bible mkasetia Quran confirmation omo nya ebe mo matimi akasa mo because odifo kesi inu so wokumase a obi anim no wo kasa nyame etie wo kasa BBC not all of a sudden we're turning into something else. I want to make one man. Any should be you. Once I say issue we see and tornado and no one when you vim. Because it to me the next time I bet to just say, yeah, so funny ye when I to listen to you or not say, I'm sorry, Uncle Pim. You can say baby swing your video na share. I'm almost so at home since you as a bomb in voice, almost a crampa. Binubi enko bebia ebe den na sa eye ne ye we omo ye etu sintidua no ebe den na sa nkofo ko ye bia ye nimom ye omo fom je metu dua no omo betumi a recover from eye ne asofo na nsense wie ye na ebo se den omo ne ye basa ya omo ye bi mu di omo wan share politics mo ebi mu nso sorry a nkom share omo share nyina omo ye na omo the case ata e chire se wo wa wan di nkom share na ntum ni ade nyina the case no da wo ma forever Nasa sinti jo kwan be so na nkofo dododo na enyoma we ya to sin momo njira anase be momo atumi enya arechichire e wo faith mu medase ni medical bisanse okwa asori a ne sofo na wo hye ne na ase no one ne njire chire tese se sa sofo na o se wato ni sinti dia no onko ne ho asori a omu ni se wo ye busonsom ni onko asori anase wonye sofo what must say na ne sofo na wo ko ne nkyanya asori ontie sofo ne nkyerechire eno na de be ko nkwaji na se wo sa se obi a receive it be yi say akwankyere we ho be yi be ji enkuwe be ji samana we so wo hye na se dia bible na ye friend biblical word no ontie ase na no be mana to nsinti dia because o ka chen so won sa kira na dia won sesa Yesu ba ontie receive it no nim onim say revelation receive it onim say Revelation chapter number 21 verse 12 na ekasa say Kristo ebebe biu no de won a wan mo bre yiri nyina be gina atemu odwanem no amobia according to the reward said in the nyuma ye etie ebia sofo ni preach bi njirenda obegina wa handkerchief no pega kosoro ewo Yesu demu ye commande no akotu wa quote scripture no Acts chapter 12 verse 19 ebra Paul oye bimana oyini handkerchief edigu ayare forso no akotu wonya kotu a obe receive o de handkerchief no be ka chose fa ibia o de be enye boni menka say ye boni but eno na wo ye den e na woni enti se o continue baby e ti say ye papa prophet John Edu papa hwe salvation words a wodema hwe evangelist papa ni nyame asam a woka hwe prophet Kofi Oduro nyame asam a woka na ni nyina no tibi wanfa na simiti sofu bia waka say receive it de bia operate prophetic words won kan to say sesan wadene da woda so tibon sesa wo what is as of na ase a ebetu sinti because one thing as me bi tie wo kasem a wo pa kire say akwankyere bebre kwato wa sorry ni miracle no enu a na kire say members in congregation ni hwa ebetu om sinti bia ama kire say obia ne ye obeye no bia ebetu eye different me yem bible nyame ya mo china Friday kwai wa penko school park so ababa we bi bai o bai no betinance o trust ya ne rade ka chem say na baba wa neka enti ebra me start administration and am mami o ba no asem say na o kan o say me ka se me komu sofo a wa she coat sofo a wo so wa sofo a ne tie ene ne mpaboa enye ketwa say na sa so for short na me oh je say now no we disgrace me and as we boom abem because the way na one who body you send ya just miracles ni akwanche wo e bra me kan sa asem ni wie no so di
And I'm busy. I didn't why you was a suffer. I said, one woken. And no one I made back. Me 15 years, me say, you know what I'm saying? Because me come so for you was so what. I was so cool to announce what time and Pablo teacher. Say, I was small boy. Until me, yes, I come in summit, but because my baby grew out here. No one said me, maybe. And I'm saying, don't mind the body, mind the engine. The woman, moon. I don't know a man. So much I do it in the vision and the purpose. I want deep bending and the focus. They say, well, bad the software or be selling come. Software or be catch and say, receive it. Software or be catch and say, tap the anointing. Software or be can send me a bay and nothing. It in them a man for who will be asking now. The almost shame now. Eh, say, miracle. Into a quantity. And yes, I quantity. But I quantity it in a Bible. Our Bible. Ejine nyame asem so wa pege nsu ni nyebone ofa nsu na John chapter 4 ebra Bible say onyankopon enam Kristo so bai no sia oba Samaria ni ba o say you the ni en Samaria ni ba me no wadi ma me nsu ni be no o say nsu no me ni ade a odi betu nsu ne be de no ma me nsu ni be o say senka wonim nya wo kasa no a na wonim nsu na me kan ho asem na ka be ma me nsu ni na me so ma o dan kwa de ensu we so for betimi dey prophetic but there is salvation word wagina so wa pege nsu na koso wa koso mpai me di nyame ho odin guram wonu nsu ya yade bi ewo mu me gina nyame asem so e di sa asem ebu guram enye o moduma very complete because it based on the word of God. Now what got them say men kwache aha maybe wo choko me do ha me fangu ponano me mo ma me wate ni be pia ba o pia ba oba be fa wura no de nsa beka and 3 days time men san ko me ko ne wura ni gua akwanchire be don't say this me bani ya to aso ba me read the comments bi aba Augustina answer or see do you have to always look at someone attitude and change yours because on the day of judgment we will give account differently. That is also not be a watch on or saying Tidani there so shall be a bravo boss on never to an one. Expert as someone baba one can be for because when folk say Osia will be a sa what's your pan. The last time they can't say me say me respect Shatawali, me respect Stone Boy, me the need the moment na sema me can say we are brandy. Wo se o pese wo nsua Stone Boy fine enye bone se wo besua nse wo beto nwum ti so no a enye bone but me bisa se ba bia waduru abrabum no waduru na watwa wuti yase na di wi asan apampam wo se me Stone Boy wundu ba bia wo e bia wo ton ade wo se we Stone Boy bia wo di bag abo achi wo ton paboa wo se watwa wuti se wo pese wo luku ti se Stone Boy ne e bia di behavior na se ne structure na di and I was using him. Bisa say, baby, a Stone Boy, you drew, baby. Now, Mimpo, a dear the woman more meeting ye, or no better than him to near. Mission, we dear the mission every now. At the end of the day, what did you ever me? Now, baby, what will me do? It is what people so no more. Oh, Tibiana, a put you off, until me wow, 81, baby, a Stone Boy, you know. They were ye and they didn't do. Now also they are way and they do bedroana. So you patches say, yeah, so for the drama and share almost. Yeah, show you. As someone a free dependent mobile. It didn't quite hear some so I get him. It didn't quite hear some so bogu. No one is said at the end of the day, we could never at the end. My bravo, me take the amenia, the media was as so, and we never do nothing. And yet you're so funny. This almost so for being a year put two off one. Now, Casso, a candy for it. You can defer way into why yes, it is not put two off me, pass be ma. 1 hour young, and yes, of 1 hour young. At the end of the day, the wood you also the idea. If you could be brave at the end, no, I hear papa you be a chum. No, that young guys have one in our ear. No, the idea one. No, correct. It is a woody, and I'll say, Munty, but Jane, some make cross on you. Because of your Bama to now do it. Yeah. Where Daniel, somebody said, don't know, now way. So I say, at the end of the day, 1 hour quoting at the end. Bible said, Christo nano every year in minor, according to Mark chapter 13, was say, Obani Bema, Adam Paso.
obetu su baako adan wan tu so one ne ma ni nyina ne ira mfo mango no so wo fa baako Njuma be di wechi that means say oba no obenya account be man benya account ne ma e benya account obia benya akonta se di nyuma de echi enti enhwe obi asaso enhye bi enti sa wo panwi e be chia yo yentu a comment ne so okay AY Rollins, all this nonsense started after Rollins regime Ghana. Hey, I see. Hey, because Ghana, yeah, Kasa. I see. Ekoba say yeah, former president Awonya ni baby ko ni nemre and time on the boom mine quiet no na yeah. Asofo ni yeah basa ni we nyina start here. Should be an na mo na we so. Sir, am pade. Oh no na gene ni say ne wo pa akire no. And say be as enka roaring time one. E be anka so for be any opportunity nya de wo yi. Because oh ya sorry a wono no or your justice. Oba be blast wa sorrow. Woni yi. Yes, I want to me be share nkomo be ye say na so for ye ya. Wo mo to sinti dua bebrebe. But ade e wo say ati ase ni say. Onyankopon, onye ni freni. Onyankopon owo ho. Ni tumi e ye tuma. Ade na osofu tumi hye nkom, ne nkom hye na be. Ade ni bi feli dia ye hu ni sa feli. Okay, kan Daniel chapter 11 wa Bible say Daniel operate no ase bompaye. Ewurade tie. But ebra ni mu aye ne ba onyame damwa ni nyame di mu aye ne ba. But bofo no di mu aye ne ba. The chini e hande no for 21 days. Na Daniel gusu bompaye. Edi mpaye no Onyankopon hu say Daniel gusu bompaye die na esi. E no onyame e hwa asase gusu hu say ye de Daniel bofo no asefias. Enti na ma Daniel mu aye ne nyede. Enko e no soma Michael man be boy. Enti sa angel na de mpaye boni mu aye ne ba. Onye fighter, onye okofo. Well, just a messenger. Michael Egokofo, or so be coin, and what do I really buy? It is a so for be some common name, Maya, and yes, some comes and be free of you. A beer are sustaining for a good time. Someone said this here. It is a or so be some common, then you know, one say, and a fake, and you say, not a fake, not a beer, near ye now, cause you not actually here, and so I say fake. My mentor are commenting so. Obi so comment Margaret Labi or say no one worship God for someone. It's individual choice. So we should leave everyone to God. It's God who changes at his good time. He God will change everyone for his good. Confidence TV or see at too much GH watching live from our studio at Amazon and God bless you all. Joseph Opambo with the man no cry me do. Opambo is mad, not only fake. Where they are no shit, I know shit. Then I won't say or you're mad, me patron, you may be why encounter platform you so. Miss Confidence or say now we know Opambo lover boys are here to defend him by sorry. It's clear like Kofi TV, ha 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 ha. And I serious also. And I Joseph, and so as a baby must say, I will never talk any family member of mine who will even visit or pass by Opambo's church or see one no. The family member po and I said just any baby crop ben who fall Opambo sorry Diana no cramp on I wanna on the way. Hey, I'm out for you. Someone was a controversy na question. Na chese etu sintidia pa. Etu sintidia. Na aspen same so asofo ye na doso. Also be public figure. Osofo we ye we. Osofo ya apart from Opambo dia wapo sisi ama eye Reverend Owusu Pempane eye na na agwada no. Eye kan say prophet Kofi Odron so ene eye Owusu Pempa na say ntemu so tuma me pa na chese e koso no. Na chese I to say this season no asofo ne prophet o ma no ya. Ti no be be say e calling na e ka calling na wo bi no. Enka calling no but eno ye attitude dia. Attitude be behind it. You can say the sin. What do you see? Me too. And yes, what attitude you to be this year? Mammy, Eshaw. Sir? What must say? Enti. I dear Bapun said, me a so fool, but me dipa. So what must say? Who tell me Mujabeba? And yes, some years of food, you tell me Mujama. Who tell me Mujabeba? But Chana will tell me Mujabeba.
mentena se ma wuntwa me ansa ene ma beka se me ye sofo nti wutwa me nti me dia chew but me prevent me ho se de be ya me ma wo kwa ma wonye den wuntwa me nti ade bia ye beto a ye de beto ma wo no ese wo ha wa sofo e be kasa e dia fa attitude ni de e wo be accident say bi omo wa kuma pa na tete aya no mu re fi se tete mre no asofo no mu hwemu omo fa ni easy sa na se se asofo ndo mu ni akuma ada generational ana man won say ye pensu na ye wo no sisi ayen ye pensu ye era na ye wo enye easy say obi ka ho asembone obi a wo susu say amanfo ohwe wo ya de pa like wo preach good wo chire ti say de me ya do yi na obi nhu wo nhu no kotena baby ka ho asem popo go we ni mo ase na ma me wo be hu ase the social media ya ba na wo da so no na wo da so a in fact okosha na wo hu a o felfo bi kra be frew no obi sa say eh na we de what wo hu asem a ye ka wa ntu be pa he no ye ka ho asem just one share ya wo ti ye mre ne come me read the comment last night fa AC ye make confidence in someone what can say now we know upon boy lava boys are here okay no and ye Joseph there no say I will also there better na Rosa David or say the tornado guy doesn't know what he is saying. Or no say tornado guy no ni munya waka. Rosa David or say you don't look on someone else dance to dance your dance. Or no free say tornado or you're wrong to say Professor Pambo I sinti jai diamano. And I could see Kumia or say good people of Ghanaians anyone who goes to a Pambo church should stop going there and find good place to worship. On also Adrian children on enam your Pambo apathy or patches said there be any one sorry about more dialysis or drink ne part or for the echo Rosa David and so someone else see if you let someone tell you how to serve God you will be walking in circles. On also patches says, "Oh, be able to anama when Yamimu dia and obey Kwame Bamboo to say people like they want to bring upon board down, but they can't never they can never because I know him, he's from God. Also, the bro for the day. And say, oh, no, tear, see, but me did send your patch and say, say, one more person when they back down the day, or no moon in person, or free yame, until the acquire the intimate sanity. And I miss confidence, so outside I bet you that, or say a good pastor selling eggs at church, using women's underwear to preach is disrespecting God Almighty. Or not to again children say, yeah, pastor, so you're good. What on wow and band that will be. Also, I will preachers and who don't go change and I was sorry them on when they say, you're wrong. And a pat Coco, or also say at Kwame, or say at Kwame. Kwame, is there anyone from Satan? And we then maintain a drop on I say, but San or Kano at Kwame, is there anyone from Satan? And I'm Esther to say, as simple now, we the youth are confused. You see, and only as simple youth, you know, you better not so, but my main kind, we remember I have been to near DC. I don't know. I see all those so-called self-acclaimed pastors are con artists, and also means as I don't kind of say con artists. And I call me Bumbu. I say God is to me that time I was only those who said a bro for no and share that and meaningful sir. I say Ghana long time I think 1920 Nimunia war patch. But say see I youth need to say oh my you're confused. They are kono oh my you're confused about prophet the pastors and your money now say or chance say into kai just as software through for the see a company abe PM kra was software award na asem to akọ mensa otable so just what you say omo part say over your computer there na wo beka the chat to na wo do with foot obi anso the account the amay you me not for me that shit Bible said the free nyame no obechina the free nyame no obetwa enti the make catch you to ni nyina ne say Christo bebe bi
na yɛmfa nneɛma bebree nyɛ sign nyɛ mfato ne yɛhunu sɛ awieyɛ mmere no ɛna yɛde ɛna yɛwɔ no ɔsɛ asɔfo bebree de medin bɛba abɛka sɛ mene Kristo no nanso na nyɛ me na mayɛ dɛ mafrɛ wo tena ase na hwɛ wɔn a wɔ preach gospel no ɛte sɛ yɛn ka nokorɛ yɛbiem ɛde kyerɛ obi a yɛyɛ gyata yɛpɔ enti wopɔ obi a wopɔ bia no yɛmpɛ no asɛm gyata ɛpɔ sɛsi ɛmo a wɔwɔ nyina bɛdwane kɔsɔm nim sɛ akwa na wabom n'ani ayɛ dɛn abere ɔpɛ biribi awe yɛka nokorɛ no tena ase pɛ wɔ bi a wɔka nokorɛ yɛ ana sɔre no wɔntwa kontompo wɔntom biribi awɔ hɔ ɔmfrɛ biribi mu mfa ma wo ɔnyɛ ɔyɛ sɛm na tena ase tie nyame asɛm na fa asɛm no menka sɛ obi ayɛ sɛ ntimi nyɛ sɛ obi ayɛ sɛ ntimi nyɛ sɛ tena ase Kristo bɛba bi wabrabɔ no yɛ nyina ne yɛ ɔbaabi yɛanyɛ Kristo ani anka dressing ne sɛ ne ma yɛde tuo anka yɛnim yɛ but bra yɛdi Kristo di yɛ Kristo nam so asiesie also bɛdi ne bia obɛsiesie media ne evangelist Emmanuel Ege ya me wo na we gya asafo ne saa keke oh asafo yi asafo yi okay bo mo chikaka mate pe puto bi a wo mo papa wutie me papa wo pambo me pe wasɛm yi pa but me ya koda me ba yɛse pani tu akoda afo na akoda nso tu pani afo yɛmɛka kyerɛ kakra nsɛ mɛsrɛ wo ade bia akoso bia brabonten bra bekasa because me tie video na me hwɛ ye no enema ensɛm a wo kan ye no papa ensɛm fata wo sɔfo sɛ wo kan saa te me pa kyɛw ade bia akoso bia no brabonten na fa kyɛw pa bra Ghana because Ghana ɛna no makasa enye baabia keke ɛyɛ Ghana fo ɛne wasɔrefoɔ members no ɛna no makasa ɛne biase nyina nti brabonten ne bra na ebeka bibi ye nyame adwuma na nyame adwuma na ye de atwe akra wo wiase e de ama onyankopon na se wosofo timi kasa se ya ebia se abrante mi se onko asori bi because of wonti o kasa nti oni ye nti because oni se konfo bi ntimi kasa sa so bi a konfo bi aka atena so nti na wo so ye de o ka bi nti baba ye meka se brabontin na yinyai asofo ntokwa no chance ye ne dom ne hwe yen so no mo aba Kristo nchen na se ye keka ye mo a ebede no mo atimi aba Kristo nchen onyankopon hira yi na no ntine ne mo nchen media ne evangelist Emmanuel Ege ya meda asafa efre redemption blood outreach ye common ntine ko Kenya miasem ye ko village eco preaching gospel no ye twe akra ye adwuma ye twe akra na se mo bekoko a ebede ne atimi aye adwuma nyame hira yi ye ko ya do ye disi nti bomoden se obe support me. My number is 0544 619948 0544 619948. Nyankopon chirai on cam. Etiefo aha ene mebe ma ye kwan ne edi mo si discussion ya ekwoso yi wade nche ehun behia adi nche bia wo na we ja to ye comment section wo e de ama ye won subscribe ya bon mo dia na subscribe se ne be ya dane da too much if they can say ya di jumedie bia to mo won so won sa everything akabi won ko bia won so ya se mama Julius Ventures e back kitchen equipment and ya ne say wo be fa no be provide am our kitchen e won ayenika and alone master so emalo within 24 hours ne ya so affordability na government worker e wo Ghana ha omo be boa ama audience man bia won ya for project won sa etumi aka na dey so e yemu ni aba most of them Mexico and I'm thinking towni ebe so mu aha na ndi mo ti dasne ye be san Asia makramo Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.